Haile kupikir sabe-sabe pikiran Ilelun gampang hana tombe ba menghafal Manganya ditanya pakon golong yuku tengku Tengku pitanya pajan bab kalam nyanjur kahapa Nita lagi biyuhun kunang sinut dengan awi Langsung bicara gelinyong langsung sabi Menyangka kapiyuhun hanjur ke bunuh katuha Menyangka mengkawin baku wakil inang tanpa Lemah anu jabut Tipura kunang sinut Lemah anu jabut Kiban jara bejit lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.